Rahnwet na Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasalelye raka chokaras pachanan program en Rahnwet na Pohnpei. Program en kabese way raka po raka sampalakan mawiwiyaw tepan wiyaw way Pohnpei. Area Outage pan pachoyang nan program en kabese en Rahnwet. O kaneng melel yan walian kichtiyo chiyang kuya chima saratan kay poniyo wow. Peon malan wow rakso kon Pohnpei yu. At chima sakaran wow lapan purisanan kan ko. Wow ni kisapal marlakan nanalaknan kan ko. At chima wow choro ran piltokat sabal machay kabinan way Pohnpei. Karyawan kabinan speaker vice speaker o chawakan chorus nan Pohnpei legislature. Wow ni kison ko pong labalab. Yang usahawan ko pong kan samorocho tatak sarawi kan chorus nan belian lang kan nan way Pohnpei. O ba chiwan ki sabal marchon way unsak. Rahnwet way sabal man kian so mawag chayan kachin kasamo Mr. P.J. Obispo Memuya Public Relation Officer and Pohnpei Utilities Corporation the PUC so wanu. Dari ang sukses kan kachawan luka Mr. Obispo wang nan program kabese ang sukses and kak sa karachon way ragasampuan me bacho kanan men kaya ang chingalan so. Kalangan ko may Miss Kalio. Moni pa patroy na ni chingol sakarin pata sa kolmen Pohnpei palian PUC. Ako na mga yung patrem sakarata wa matiyanger. Kaya kupuran nila pon rekson Pohnpei yu. Chingol wa bang kupuran sunan ko. Wa kisa kolmar ng level no lisokan. Serisokan. Chingol wa bang kupuran likan ko nan kniye ko kasbre chingol wa ko kiyo kun moy wanso bang kupuran kapnan wen Pohnpei karyam kapnan wen Pohnpei ara chingol waram ko waun ko chon Pohnpei unsak ipatunan masan kai Rahnwet kuyenga mel tata Supplement Pohnpei palian PUC Merit Billion Management. O sagar kita totoo kayo tao tapan totoo kan me paliwat merit kumbaki yang Pohnpei nani rera so kayo me patrotor o paan patrotor. Engkak tata yang kasti unsak ong Pohnpei unsak. Au tapan supplement men kapesen Rahnwet. Paan pitata kapal so kasikpekan ong supplement palian diyon nanasukan. Kalahanin ko mo Mr. Obispo, walian ben PUC. Kung kakakis kawasak mas may eleksyon way panganan Pohnpei, unsak. Me bitata so kasakpan kung lali alakan, aray ka na kaipak, panten pilew proto, to kata. Kalangan, sungun so kasakpan kung lali riyaw, magun kalapuyaw. Kayo, liya boktan sa kulmatay ni sinan liya kan. Kapal wat kun pak chotro matang na polta o proton liya kun matang agaipak. O karyaw o la sa kulmatay salak kan te mekot makun sayrata sa kulmatay salakan. Buwan kap tete yung chon moy yung sak. Ong nanilairan so kasakpan kun la liya metuamet. Pak chotro liya kun panten proto te panten o kata. Poeki main ko sabul macam mesin kan dan PUC saya kinca kap tiarata te kata wasama kapal wat kuya. Email eta ekai pak proton real ekun pantala poeki karape erna nasu matuamet kayu irai belian PUC lineman kan kun songan insonga terapa wasama kapal wat niya o rompen kapal wat Kinka kuya wiki anso rei niarai kunca cek sedi sabul macai cukan liar kan poniala kan o wakna polta anso kismore karyau imen sakar misingi yang chon muai mas sabul macai liar kan pantan proto ak chailen ka mangi me rompen kapal pukat wiwiau yang sabul macai salap kan rirawat
imen pagita aju bang kupuran emenemen trail and sapalman ki sanama ongna ni rail met tuamet. Irabukach, miyawi peyo me Pohnpei, and gakyang sawaski, watareti saman kapan sokas pelkach. Hey, kecai kupureu pena o sapan kita mele cuka kan ni matai kan makin karanya lasar. Poeta banu kun cie samuela ona bagan way me pitata sabul matai men kapula bulkan te tergi kan. Keryau mamia maskata ayu te kapal leu nan salla bakan te juga pot mesairata sabul matai salla bakan ma emen komu makata te kapal wot ako kom kupur kalangan o masento ni nempen dala pon silu riau sero riau silu isu bayu po polpen kak matang po maung komu o ngai o dron way umsek. Kalanganan komoy Mr. Obispo. Emomoy me sabal machay sa lab silipwach me pacho ni chuka ndi alakan. Chembas koros usang ni me silipwach koros wach. Hey, apon kak sensal me changa lial kanene peseng ponsal silipwach koros. Oni kanene pukak sal me pacho santalam paliemor tenansap katan ki face A. Me patunan punga katan ke phase B o me saltilam palieset katan ke phase C. O ni kapal e panelong e sal pukat karos me usang sal paliwo pankin aleti kapal kan kullandiyo. Karasape machuka pot kuputiyang pon phase A sal me saltalam paliyamor tenan sap karos me usang paliwot pasapul man kullandiyo. Match piltuaja phase B, me patunan pungara o phase C, me saltilang palieset. O kanene lial pukat kinsan salata. Eke wasa kinkak socha lial puig karape. Eke wasa kin lial puig kanene mesan saler nan sabal macay sal APOC. Kalanganan komoy. Agak sensal dami ke itak lial can fluctuate ki. Mawaya ki. O kata o kunla. Kalangan song kay makin karata. Abagin kayo kala porta ng song ni rawat. Kin kala posan nuya pan totoo me PUC line men kan. Kin uya poen robata kapal pisechung kan nan sala kan. Ni karasape. Nan sabol macay chuka lial kan. Mia automatic switch kay. Bacholole may represent kangan chuka lial kay. Mamia lebih kan kapal pisecing kan dan iraben kangen juga liar. Paliwas kin kacukuet liar ni lebih nasu, nani iraben automatic switch kan. Perompen kapal wan kak tola. Masotre paliwas pakan kapureta liar. O tola nani iraben switch building samun mo motor. Kalanganan komoy. Puwede kabese sen salamakan. Kaya mo na chaban kay sa kala program ng kabese na success. Miye chiro ka sampwan mo kunya ng sansa dong chon way. Me sochi sansa nan kalalapangkan ang chingalain so. Kalangan ni beneficiary patrawan melel walianti supplement Pohnpei palian PUC. Opak pagi cebang ukuran Pohnpei usap. Melel ukuran sana mama angkin miye. Nan kapal pen lial kan makin porta na nasukan. Pagkacay karos ngangi me mesin makin kacangata lial. O miyan so maksel mesin pukas te parts kan. Kintamulla poy ke memor niya so rey. Match to watch a chain or a chain main pay tight kan. Miyan so me parts kintamulla o ola o kunwalyanita. Rikchay karos yan kak ngangi me mesin kan karos miyan so me parts kan let answer me bakun tamulla o irai makanu kan bakun kak en walianta. Aimet kalangan. Kalanganan komoy, kalanganan kupur karas. Ye match program and Rahnwet nan Pohnpei, program and kabese we raka po raka sampalakan me we awat ban we awan nan Pohnpei. O sa bache wan dugulugache kupurakanan kachin sabani
Radio Music Stage, ong nan program en kabesa ka sampal chikan, megan kan kau na betamor, kasadelie.